Musiasa kuma Ntereche Igembe South Mithika Mwenda Mzalendo ni ariritie murungamo jwa nthuki mbithi baria bakumenyekana ta Gen Z akiuga thirikari ni ibatere kubathikira ni untu no gikundi gikinene na kinya kio kina uge bwakio. Mithika ariuga ngaukano na maandamano za ikundi bingi biria thirikari itaga anene bao kinya giki ni kibatere kinya kio gukarithwa nthi. Augite kagita ka ugaruruku ni gakinyite nawe ni akugwata mbaru murungamo juju wao jwa Gen Z ba kumira kumira kwa nthuki mbithi gucieta Gen Z ndiiri kuregana na thirikari gukurukia watho bwa mbesa itwanitie na muteteri Kioto ari nkuma Mithika Mwenda Mzalendo uria akuthuja nteto iji na akuga na kuwatanira na antu baba bethi antu bano ntukuona bakireta thina ibainyi no kia kuona uramantu yaya kuendelea njirera yetite kibatu twethaira twina leaders na ukona kwethira mantu ya kinya kukethira kwina retreat na antu bakaraniria nende thirikari ni bati kwethira i warrant no ntu thai antu ba movement ukuona ya this generation utemenya mutongeria nuriku lakini kankwendera ku paint mbisha ya ura kukarirende batu ria twathira cia sukuru some 15 to 20 years ago generation yiro ya ciarawa na antu ba kwari na only 8 universities na kinya batu tukithiria utona ngwe automatic muntura thai ukwina university around 100 universities every year irita graduates kuina engineer kuina arimu kuina madaktari kuina lawyers na kila kitu by this generation itubati usiuria inabeta ute employment na every household now ute mtu utina graduate nthuki iji ciititie kinya gutonya ikuru ya raisi Mzalendo aria athira kuombikana thirikari ya Kenya ikagarurwa ta nthiguru ingi na bu kiria kirioni Rais William Ruto na atongeria bangi bathire mucetho bathikirie a Kenya batu itwelama iya nkomongo ndakuringa nkomongo gathira baba reta ithimu ake muntu uyu yareta agetetete nara uti ko karinga muntu utukuringa they are very disciplined bena kondo contract ya maandamano weta kwe mwambo onge urendera kuia Nairobi uraronera ingarire polisi araikirie nontu biba kwendra bena right na right ye batu iro twaruyaira beukira twabanenkere awa reward twabaire katibe enjaru urethera we president urethera we askari urethera we uwe ko ka respect right sio kwa bena foundation kwa urankwendra ke maoni yakwa ke thirikari antu ba either bathikire kaburi o bathikira alelia nduni oro kwenda nonere iraeta Arab Spring yongozerwe young people Senegal just 2 months ago nukuona ara kwa akarirwe antu baritirwe nchera betho president uraba watanira mbunge oro Senegal makisana beko watanira na mbunge beta basinzia katiba no control mbunge. What happened the next day etere movement ire antu ba kuona iyo ya muritire antu barabairwa ibo barayukirio nene alelia South Africa nibo kwa kharirwe alelia Pakistan nibo kwa kharirwe bonka hontu kwina election kwina this really uprising nonto atongeria ibarere kuthikira antu thai yo tukwitore ao MP beto bamero bonthe ndaibwa bonthe ute ontu kunge region community yonthe iringite kura yes ute kinyaka mwikiambu leo kuringa kurera thayo munda yo muntura munda yura released yo gwa finance bill eriwa kuruka wonka muntu ena munda aretwa wita munda yake kwa tweka witarirwa ukarea ore akurea munda watarirwa miaka wele weta thirikari iria yete auction we menya te MP bano ntuibo batia mbesa bayukie endre ko we mbere onthe bare ya bairinganire bayukie mbe no ntubo be na mbesa iba kwirwa bakanenkerwa eno ntu CDF ate tencho gocio cia kuria ira kiondo
bete bayukie bete aeta myunda yeru yeta yoringirwa nkengere ake yakaura ko ature twende kutuike babu etu atumishi bo ko wantu tekabe asinka itukumenya twende kira kiara kikurewa kirarewa kinya pasta ibarere kinya murungu narete mbiru eye. Dennis Mugendi, Weru Wikendi, muciĩ-inĩ wa Maua, kaunti ya Meru.